Uria wari ngavana wa Meru Kiraitu Murungi ni akanite nteto iria ciithirite ikithiurukua ati kiama kia BAS ni gikubanga gutuma ndugu ya gisiasa na Rigathi Gachagua, akiuga ntuku hiji guti gintu githairwa kigitamba Meru na inya ta Orongo. Kiraitu Nkuruki ni aritite migambo yawe gukunia igamba ria Mwangaza, akiuga itua ria koti ya appeal ya Nyeri kurungika ugambi bwa koti ya Meru buria bwari bukwatha Speaker Ayubundi, MCA Zipora Kinya na karani wa mbunge kurigirwa ntera ni untu bwa gwitithia na mbere rwaria rwa kwingata Mwangaza gitine. Kiraitu augite ukujibwa igamba riu nibu Mwangaza araigwete na bubu nene gutetheria nyungu ye igamba riria ririgiri kugitwa tariki 14 amo nabo augite muchemanio jwa maili 3 jugeta na mbere itikumakania ugambi bwa koti. Boniface Mungera ni agutwambiria. Kulingana mathugane ja gavana Obairo Kontemiro bona Kiraitu Murungi ni ati gambara gavana Mwangaza na bunge senate iria aturune rito miruki kiumia kithiri koti ya Meru ruterwa Nyeri iria nenkane irigeria be kurungika werekithiria bora boti koti ya Meru mwaka mulijo mugwanja mwaka jotore. Bwana Kiraitu Murungi ure mathomo ja wakiri aruganonga mugambithania mwamue akethirwa akiamwa ungi igamba riri iria kinyerera muthia judgment ute final tutimba gutumirwa njira imwe ya kuga ati MC waina makosa, therefore impeachment was wrong. Kou egwateka ukarario ikararitirwo ni court of appeal. Kou batu turi na hope that igambire kagito wega na ganto ko atumirwo kiri kugitega mbariu. Bonge nabu Kiraitu cokaga itantumiria kurikithia ara kwa mucemanio jo tariki 16 kienine kia mairi 3 jorio no tikigitaria watuika igamba ritetara tukuduganirigeta no tukuromba muno ritabo bwega kinyara rega gwita bwega tutetiga no tumiru tike kauma ntakene no muntu mwa kuga akuregana na maoni janto ba Meru ukiathoga tariki 16 akire mwambirio uketha kwena consultation nyingi mwanka tuthiro tuna ntaira kabisa ile gatuita na uturi mucemanio jo mairi 3 naju kulingana na Kiraitu Murungi ariojo kethiro jo kiariria muno mpumiche tariki 14 aria mpumiche thiro ithongi kana ithoki kulingana abo no mwanka bethiro bakinenkira kaunti ya Meru mwerekera kuba kuba nukitie mbasi wa Munyoro ande no kugo kona mitandao ande mitandao tiene gero Orongo wingi. In fact Kolero nande rise, especially in Meru, they travel faster than the speed of light. Mere omabamba kwa iratu Orongo bugeire muno badiro kandiguro yombe uturo mbase wani tete wa Munyoro na kaya tugeta musoro ato akarande tugwere twingwa ibya tugire kiama kya mbasi tukawatana na tongere bange ba Meru ura nontu kiama yetu muno Meru kire na embu na dharakanithi meshano tukatwageta tariki 16 na kungi ura Meru bagatua kinya kiama kya mbasi gikithwa kiungwa ngono yu ntu mwakibara bonde na bakwenda mugambithania mune mathako methira kebera gitene kulingana na Kiraitu aruga bobo butikata oni ntu support wanu kama thakome kana kutharua kwa Supreme Court uketha kwena makosa muno wani mathakome gutina evidence ati kule mantu athithetie nke report ya Ntoshero TV kumaja kingine ngine kine kimusho Nairobi mbita Boniface Mungera.